The history of the Zimbabwe liberation struggle has many turns and many twists and many stories. And every week we bring you at least a block to build onto the stories. We've had so many stories about the Zimbabwean liberation struggle. We've had so many stories of heroism, so many stories about what happened. And our job is to just give you a piece of that so that we can have a clear picture of what happened. And today in the program, we will be talking to Baba Austin Mtakato. That was his war name. But elokuzalwa kuthiwa nguLuka Clow, and we will be talking nothing but the history of the liberation struggle. Baba, welcome to the program. Siyabonga baba. Maybe lingaqala nje ngokusitshela ngamafitshane ukuthi nalizalelwe ngaphi lakhulela ngaphi. Ya mina ngizalwe eManama kuyikuthi ngivela eMadali ezizana. Kodwa ngazalelwa ngapi? Esibhedlela sithiwa eManama. Ngakhulela kwalaphana ezizani, ngayefunda esikolo iprimary ngafunda eMadali. Ngasuka ngayibodini eBeitbridge. That was 69 to 70 eBeitbridge. From there I answered to Lang. Ngenza grade 6 and 7. So wena udecide nini ukuthi hayi mina senze empini kwakuhambe njani? Ngicala ngathemtha ngo-75 then abantu bengifuna ukuhamba lawo esilungiselele ukuthi siyahamba mina ngaphuza ngathola sebehambile ngoba bona besesukile emfuti mina ngisuke ezezana then ngifika le ngathola sebehambile ngabuyela futhi ekhaya ngahlala ngazohamba ngo-77 lali 77 futhi sahamba safika sathola uthulu egcwele pam sabuyela futhi ekhaya. So kwazozwakala information ukuthi ungani besifuna ukuhamba so wabona laphana bosithi ungatholakala ngokusebenza nzima lapho manje sasathola iroute right seyicapha phansi le eShasha sethutshela eBotswana. So wahamba nobani? Sahamba besingakwana i-team yebhola besikwana 12. Okuyikho sibili okufuqa abatsha abasakhulayo ukuthi uhambe empini kwakuyini? Information lalizwa. Kwakule mihlangano eminingi kakhulu ekhulunywa emakhaya ngezapho abantu bekhuluma inkomo so sihamba sazikuthanda thina vele siyouth besi-youth ezapho vele ekhaya khonale so badala bebekhuluma into ze-politics kakhulu kwazokuba le radio futhi yayihlabela ingoma zempini kwalaphana ngasiye isikhathi bongavula iradio kuhlatshelwa khonale eZambia omama lo kuthiwa ngubani lo uJane ememeza sibili nememeza wathi uyalizothatha isikhali besingakwazi ukuthi kuyitrain wazithi uthatha isikhali uphenduke so wena wathi usuka hayi 2 weeks awazembuyile lesikhathi athi bengibabona amakhiwa vele behlezi emfuleni kwaphana ezezani bezitheli amasotshe relaxile ngithi laba ngawuthola umbombo ngabuya ngibacede lawo ikuhamba kwethu. So obviously lasuka la eBotswana Botswana thwalwa la eZambia. Yes, safike la eYukobajango sathwala seubona sasifika eSilibe Phiko sahlala sibili sahlala bokuse kumagadijeni yosasihlala khona alifika kwalaphana libuzwa le ngokwani bokuyi-vetting like then isikhathi senu singabuya silingena entegeni selihambe eZambia. So ule excitement ukuthi uyathatha umpopho wakho ubuye uzodubula amakhiwa ubona emfuleni so ufike eZambia laphana first day i-atmosphere uthola kunjani? Ngithe ngifika indawo yakhona ithiwa eNampundu so siyehla laphana sifika lapho sifikela khona abantu bebesithiye izolo ebesithiye eBotswana besiya ngale bongeke umazi ukuthi nguye umuntu lo yena nguye bewazi wena bongeke umazi indaba asikungcola ukuyikho abantu lokho ngayisilodaka lo yazi wena vele bongeke umazi yena nguye bewazi uzwe umuntu esebuye sekubingelele wena bathi ungamboni ukuthi nguwe ahle ngabona ukuthi lapho ngalinto sesijintshile la ayisiyikho lokhu bese ucabanga indawo kona ithiwa eNampundu. So wabuthola la i-chance ukuthi edakeni? Hayi ndibile ngafika namhla laphana
bona vele labo bona labana abalitsheli into ezakalayo anti bona badlulekiyo bafuna lawo uyizwe phela so laphana manje njengoba nginje ngigqoka ijacket la la kusasa ekuseni mabili thatha kuthiwa siyahlangabeza umdala asame siyahlangabeza umdala weda ule jazi lingakalana abakutshela ukuthi likhuphi hayi liyahamba uphana la hamba anti vele alikayazi ukugijima and mayifuna ukubamba abantu ngani ngabantu ngani batrain lapha ekhaya la baligijimisa so babe sebesithi hold wena uza hold anti uyayazi vele hold ngapha ekhaya so thina siyabe sibu continue vele sigijima badle babona ukuthi lo uyayazi hold uzabona sebekhethwa wena hold uyazela so mina uchaza ukuthi uyazela manje thina besingayazi so bakhona abanye ababe banje kakhulu ngambona besila egroupini sibe wakhuluma ukuthi mina umunye wathi mina bengumsecurity guard umunye wathi bengisebenza kwesipholiseni kodwa abophuka kuyekela asazi bebuzwana lapho ngakutshela amanga ngoba ngizange ngifike endaweni yakho kodwa behlala bebuzwa bethathwa uya ngapha uzwane kabuye ngapha uthi wabuzwana dino so liyagijima lapha sagijima siye entabeni baba singafika entabeni laphana umunye ama-trend labana amagerila sebe-demonstrate manje ukuthi seliyenza lapha laba selishaya unumber 9 frog jump ucansa intaba ya yiko ukuhlabeza umdala lapho wena woloku sithi inkomo zambona cansa intaba laphana frog jump la uyabo sijalo lokho ngikujwayele so ufika phezulu kwentaba futhi uyehla futhi mawuyehla ufika ngalo omunye umuntu sukuma mawusukuma vele uyabonga sakwanisa uyabonga lapha babonga sayi so i-training and liyenzele nampundo yonke hayi laphana just i-transit ukuthi nje uhlakaniphe laphana lo ufundiswa kwimbobonyana liyafundiswa ku-stripper lokassembla the politics liyifundiswa kwalapho so utraina ngaphi wena mina ngitraine eMlungushi ngo-77 traine eMlungushi ayibhalo welcome to Mlungushi home of discipline sasitraina ngama-Zambians then the RSM wethiwa ngushawa ukuthi shawa lasuka ukuthi yithi samnika ibizo lokuthi shawa yena ibizo lakhe sibili bethiwa ngo-RSM Zulu ukuthi shawa besifuna uyabe sitsho ukuthi sekuhambisa emanzini ma uyenza imistake avelelwe ngelasikhathi sifika same day lokwana kuthiwa company commander i-platoon commander company commander wachiyani vele napala sesikhethwa one time sesihamba kuma-companies 100 so we're almost 2001 bekube sibe yi-2000 but wabona into ze-training umuntu uyabe sekhathele ngokuhlala phela la ufuna ukuyi-training so wangenela sabe 2001 satraina siyi-2001 ama-companies aba ngu-20 eMlungushi so lina phela lapha nxa selitraina eMlungushi selitraina i-regular satraina i-regular sibe litraina how many first time satraina 5 months hayi babona ngana sitrainanga kahle saphinda sachukwa futhi hayi kwalabiko labo kwazokuba buhlungu ngoba sonke uyabona uma utrainer uyabo socabanga ukuye ekhaya lawo ukuthi uye uzoba njengoba usuke lapho sithi ethatha umbopho akufika ngalo kuyatshintsha saphinda sengezelwe izinyanga futhi manje so nxa litrainer lapha lithwele impopho kumbe alilayo uqala utrainer ngesigodo ngalampopho but bongasa isigodo uqala ukusithwala kaphi enampundu kwapha then ngale lisatrainer luzaqala lifundiswa ukumacha so maliqalisa laphana eMlungushi liqalisa vele awulasikhathi sokumacha wena umachiswa ngu-instructor but malisiya uhamba from point A to B kumele uhamba ugijima lo malisiya kudleni laba ligijima lize libonakala ukuthi selikwanisa ukumacha manje ama-companies ziyangena agrade ukuthi lingafile liyabuyela futhi yenzana yokugijima lisiye kudleni from point A to B lize liqede lingapasa hayi selivunyelwa ukuthi i-company selingahamba limacha lisiya ekudleni lokuphenduka yabo selivunyelwa ukumacha so vele kule order lapha lizona hamba eline ngale ngantwana besikole vele kule order engenziyo yikho la inwele lezi anti vele abantu abanye babe lenwele ezingaka wena phoma razor laphana Bob Marley Bob Marley anti bekhuluma Bob Marley uyatshiyani Bob Marley one time one razor bekwanisa ukukhipha amakhanda angu-7
Subuli. So seniqedile ukutraina lapha liya pass out parade. Seningama officers. Wabuya uNkomo usenza i-pass out sibili. uNkomo leyo wathi thina siduza kuthi silicedile i-training asihambe silizahamba ekhaya wathi saba silithatha ngamunye ngababili ngabathathu ngamunye ngababili ngabathathu lisiye ekhaya. Madoda. So ngesikhathi lesiqeda ukutraina vele uye ekhaya uyajiseka vele uyabo ufuna ukuya ekhaya kanti vele ngesinye isitori losana ukuthi uya ekhaya uzaziyenza nokho. So wena ubuya nini ekhaya sitele ngide wathiwa senze ekhaya wahamba sise-training kwalapho kwaqala kwahamba abanye enye igroup yabantu abangqana I can't remember but bokuma-70 khona la bahamba babuya ekhaya from that 200 2000 kwahamba abanye abalutshwane bahamba kuqala sahlala kwaze hamba igroup of 300 yahamba kwazobuya kwazothatha abanye but beyobalutshwane lawo iko sokubuya thina manje thina sesifoma ama-battalions so usacabanga ukuthi battalion commander bakho kwakungobani mina u-battalion commander wami uyithiwa ngumande uyithiwa ngubamtalo weplam 3 lona bathi amazi ngoba ngahlala le kakhulu wangena ku-army lapha wangisameja imbalabala la kanti uyithiwa ngubani umntwana le gang yabo Knox la bekuyinye ibattalion. Mina owami bekuMandevu uyithiwa ngumsingwane kodwa ebizwa ke lempini uMandevu ukuthi umuntu oyilendevu nje kodwa lo masasi chef nje ubona ukuthi izakhe vele mangasheva ziyalela kona la uyithiwa nguMandevu nguye ngangena la ekhaya. So usixoxeleke ngede kuthiwa liyasuka lapha liye eZambia uyanika umpopho wakho uhamba njani? Hayi khona lapho vele sesihlezi kona lapho eMlungushi after training vele bese sesihlala Limpopo. Sesihlala Limpopo thina ama-platoon commander ama-command commander bephiwa ama-AK ama-section commander bephiwa ama-AK then abanye bephiwa ama-Smirnoff. Sesihlala siLimpopo vele. Abantu abaningi babekhala ngokuthi i-Smirnoff babengayithandi. Elisha ezilutshwane. So vele Elisha ezingu-10 plus it was the same automatic rifle. So wawubona ngani vele uzondiwe wena ukuthi but thina ngendlela sasitraine ngayo irregular yana singakahlangane lama-guerrilla besikubona ngani ku-right ngendlela besitraine ngayo sibona ngani ku-right. Edulo nje besithole ku-training yethu ukuthi lo mbhobho utholwa ngubani lo utholwa ngubani lo utholwa ngu-section commander lo utholwa ngogana so bokungasikhathazi besibona ku-right but isite sesekhaya sabona ukuthi Smirnoff hayi wastage of time. So empini ubungadubuli yini iSmirnoff lesi? Yiso sadubula ngaso irange yiso saqala ngaso saqedela la sizongena ku-AK sadlula sazongena ku-LMG. But wangachazi nje ukuchaza i-train hayi Smirnoff but ukuchaya ku-aiming hayi bese excellent and plus le range besihamba kachana. So what was the favorite gun ka-guerrilla sibili nxa usithi vele ubambile lapho uzizwa lawa vele ukuthi indoda? Mina bengiprefer i-AK le LMG. AK le LMG yizo bengiziprefer hayi Smirnoff no. Vele kodwa thina asingenanga ekhalo even one umuntu oyile Smirnoff sasilama-AK sonke bokungasakhethwa lapho but sokukhethwa manje platoon commander company commander lo ma-tric yakhona baba belama-folded part then abanye babele ama-AK 47 folded part la it's an AK. So ungena labo bani eZimbabwe sitsheleke ngetrip yakho susuke eZambia? Sesisuka ngale manje ngangena lowo Mzingwane lowo Magama sasibaningi mina was a platoon commander ngena ekhaya sisemagojini ande sathi sitrainer sazohlangana abantu ovele eKoyimba so ama-rank lawale if you were a company commander automatically so siba ngu-CSM wecompany
lowana utraine koyima sesiwonkampani command sithatha kwakho lokho vele awuzange ukusihluphe kwaba easy kakhulu ngoba vele sasitraine regular siyazi ukuthi labana ama-officers batraine la kuzokhomanda thina so awuzange usihluphe ngitsho so sithe sifike eMagojile laphana mina ngaba ngu-CSM wekhampani so nxa ukuhamba ekhaya lapho abafana sefuna ukuthi abadala ngowawusithi hayi mana mbetha hayi vele akula sikhathi sokufuna ukuthi sisengale akula nto ongayenza ukuthi uyafuna ukuthi awukhomanda kwela nto enjalo hayi laphana bongayenza so sesikhethwa manje ukubuya ekhaya mina ngangena vele ngingu-rifleman iplatoon yethu ikhampani ifonyo anti lowana bengu-RSM lowana bengu-battalion command yethu ngale bese ngu-RSM so wahle RSM kuyi regimental sergeant major okay right so mina singena laphana manje kulo babatholi ngowe bombattalion commander wethu so sawa singena mina ngaba ku-section lemuva ku-platoon wabe ubuye sekhangela ukuthi ikhampani ihambayo injani wabe ngibona mina ngingaphi ngisemuva ngalo wahlombiza wahle wakhipha lwana be-platoon command wathi ngiyasengithrayisiwa kulowo ngo-platoon command ngoba vele bengazi ukuthi mina vele bengingu-company command so sangena ezekhampani lowo Mandela sasusa sangena sacapha ngamadinji indawo yakhona ukuthi ithiwa ngobani akutshela manga capha ngamadinji yazi amadinji angazi umbino uyezwa ngawo into epontshwayo pontshwayo lingene phakathi licapha izambezi laphantu bathi imvubu haya mole kwala phela ihlule kungena abanye witsala sibili umuzwa umuntu afuna ukungena la singena sithutsha ngapha so ngisaba siqalisa ukuqhumana igame manje sithutshele eBotswana sifike eBotswana kulombaba oyithiwa nguMakepisi khonale wabuya wasithatha ngathi engakasithatha uMakepisi abanye laba ikhampani lena abanye bazothina sahamba phambili labana abanye babanjwa ngama-socha eBotswana babobisele eZambia bebe ngafuni umuntu olembobo uma ungela mbobo you are their friend but uma solembobo no hayi wasithatha uMakepisi nangwana wasihambisa le ekhaya it was the end of 78 ngoba ngiyacabanga ukuthi iNew Year isijayelisi kwalaphana ngobo 79 bese sihloko siqhuma singakafiki labo sezane ngale wasitshiya endaweni zakuJakalasi le endaweni ukuthi masihamba siyethujela seprimary endaweni zakuJakalasi sesibuza sihloko sihamba siphakathi eBotswana saba siyenze enyetho kodwa sihambe siyethenga ukudla kusela kudla phela abantu sebekhala ngokudla lapho saba sikhethana singu-6 mina ngithi isitswana ngani ngiyasazi mbijana ngoba isitswana lisuthu phela phasa uhambelana saba sifika indawo ethiwa iMatsi Lodge sifika sithenga lapho nomama lo lathi saba yisithutha kakhulu umama osebenza esitolo wabe sithi akuthi ngilithengisele into eziningi la hambani lapha emapoliseni yibo bazanga enzima bangimvuma ukuthi lithenga ukudla kuningi kanti ufuna ukuthi siyebotshwa mama lo sifika ngale sibona amapolisa namba sibe sigombolozile laki nave singelambobo siyishiye ngale sizigqokile impahla zethu so madoda lapho kuhamba njani hayi thina silani silama-refugees siyachiye ngale sitshaya impi ngale balimele so kumele sibadingele ukudla sesiyenza ngani thina sivela ngaphi eZimbabwe silama-refugees aselegula ngale sibafuna ukuthi baye ngaphi eZambia kanti thina sibuya ngaphi eZimbabwe waze abantu batshona besihlalise so endlini eroom so singu-6 kwathiwa akula muntu okhuluma lo munye sahlala zwi bahamba basikhipha anti thina sitshiye abanye ngale le basikhapha basithi lesitshiya katshana khonale silokhu singena kwambusha babona namba balele la namba yi-BDF namba i-BDF Botswana Defence Forces basibona sicapha kuthiwa umkhwebane sicapha umkhwebane bathi sihambile kanti inkosi izabuyela abalisiye khona baya sesifika ngala madollar sewethinga bathi baje kuhamba njani laba lokudla khona lelakho hayi lakho ukudla abasithengisele abagcine besithengisela sibe lathi sibatshela ukuthi ngikobani ngoba abantu abalimeleyo
basithengisele ukudla lakhona. Sangena ekhaya. Sahamba sesili-2 platoons manje. I-2 platoons seziwiselwe ngaphi? Besingakezwa ukuthi ziwiselwe, sesezwa vele sesikhala ngapha sesiphakathi kakhulu ukuthi laba bantu benze njani. Bathatha uLimpopo wabisela eZambia. Sangena sahamba. Sasafika ekhezi. Sesidinga abanye manje. Amotela bangasibona so ngalaba sithembi ngoba sasibaningi sigqoka uniform egreen. Ngise ngabona ama-guerrilla asekhaya endaweni iso John Deep eGwanda. So ayilibaleke lama-guerrilla. Bekungasithembi ngobuningi. Plus sasilama ama-Kidbeg ama-Zambians abasithathelanga ama-Kidbeg ayi-green. So bongabona becabanga ukuthi lakhona labona sababonayo bathi buyani ngapha sahamba almost 4. Sihamba lo munye umguerrilla wevele eoperate ekhaya oyebuya lathi. Ngoya bamaziyo. Yena ngoye bephambili. Bathi uyani singakafiki kiyo sahle sababona nampana sebesidipulile amadoda abasikhombele ngempopo. Besimisa laphana sikhulumisana. Yebo bashe wabona umdala lo uyithiwa uNkamba. Umdala kana bamazi. Sikhulumisana. Abanye bangaphi abali imfuthi esuku ya. Asibahamba labo. Sisiyebathatha. Basikhapha saze sifike endaweni kuthiwa eHunga. Sadlula sezwa kuthiwa original commando yethu uBrain ukhona around khona lapho kodwa akabonakala ukuthi sadlula saze sifike eMzingwane esezani lapha. Sacapha sathi siyafika eMpande. Indawo mina lezi indawo lo bengiyazi vele. Yimi bemphambili vele ngoba i-area ngiyaziyo do bengayazi kahle but bengiyazi. Iterena kona bengiyazi yimi bemphambili. Ngikuthanda kuba phambili vele. Ngikuthanda kuba phambili. Sengibe duze ku section yokuqala phambili khona. Safika lapha eMpande. Sadlabona lamanye amadoda egenge yabo Kingston. Ungikhansela kade esePlumtree la. No, uthiwa Kingston. Sababona lapha amadoda wana. Alright madoda kuyahanja safika koSiyoka. Sesifike koSiyoka lapha ntambama. Mina ngihamba phambili leplatoon inye iplatoon isemuva. Safika ngale sekuntambama. Kwahle kwalalwa khona lapho labana basala ngapho. Sesibamelele kusasa ukuthi babuye sihambe. Mina yimi ngafika uqala ekuseni sabasithi asifihleni impahla zethu madoda. Njengoba labana bangakafiki. Bathi befika nje. Amakhiwa ashaqala ukudubula. Manje ngibona ukuthi amasotsha mabesekhaya abanye bese bedunga ukudla Kambisi usuke eZambia ubona ngaba sesele kudla wena kusukela kwaBotswana that day ungaba sele kudla. Sebedinga ukudla emzini. Wabe ngena komunye umuzi wona wale fence kule ndlu enkulu bakungena ngiyabona abakwana 80 kwaba. Vele ubuyisela lokudla. Amakhiwa kanti ababonile. Amakhiwa abidubula. Lamakhiwa lawana ngiyabona bethukile ukuthi abantu laba bangeqi fence ngendlela enje so ngabantu umhlobo. Ngoba bonke one time washe wadeploy zakhala baba. Anti bona bayirregular laba umpolice lawana ama-social lawana. That is irregular. This is dubulile mina ngibenzithi no ngithatha abanye bangu6 ngithi asi-10 right flank. Anti lidubula lisiyale. Selisithi phela ukuthi lichaye lisiyale. Selizibindi baba ziregular sesebatsha vele labana boba ukhala. Safika sachaya kakhulu. Sina siphenduka kade amakhiwa lawo bachaye left flank. Sebengemuva kwethu. Into asichazela ukuthi besilokhu sisonke singu6. Abantu nampana base baqalisa ukudubula futhi. Zakhala sibili. Ngayizwa ungasela mbhobho usuke emakhiweni. Sasukumela sihamba ukuhamba. Angazi ukuthi bekunjani ngoba lapha ngakutshela ngoba kukhonyonga iground. Asangazi ukuthi siyakhoma iground. Anti bese sisuka ngalesi siwela. But ngokubona ngami lapha kube lokufa okumangalisayo.
Am I